Krajine zadatak je broj 1, istakao je kandidat za predsjednika Republike Srpske Krajine Milan Martić prilikom posjete kombinatima Belje i Borovo. Rukovodstva kombinata upoznala su Milana Martića sa uslovima u kojima se odvija proizvodnja, naporima koji se ulažu da se ona oživi, ali i teškoćama koje su prisutne. Naglašavajući da oživljavanje proizvodnje u ovim delovima krajine mora imati prioritet, Martić je istakao da je netačna tvrdnja koja se neretko čuje da južni deo krajine želi da osiromaši ovaj najrazvijeniji deo. Na predstojeće višestranačke izbore, po riječima Martića, građani krajine treba obavezno da izađu i izaberu legitimno rukovodstvo od radnih, sposobnih i poštenih ljudi koji će raditi na uspostavljanju pravne države i eliminisanju svih vrsta zloupotreba, pre svega ratnog profiterstva. Govoreći o budućnosti krajine, Martić je pored ostalog rekao: Što se tiče politike Republike Srpske Krajine i naših ciljeva, samo toliko da kažem da smo definitivno raskrstili sa Republikom Hrvatskom i da je to prošlost. Borovo, kombinat, Vukovar i sve ono što je srpsko ostaje srpsko, dakle nema više povratka nazad. Na promotivnom skupu u Mirkovcima Milan Martić je ponovio ocenu da je odbrana krajine na prvom mestu, ali da mora uslediti promjena koncepta odbrane od oružanog naroda ka profesionalnoj vojsci, jedinicama izraženih manevarskih sposobnosti. Objašnjavajući svoju kandidaturu, istakao je da je ona rezultat zahtjeva boraca i radnika i da je on prihvatio zbog konfuzije u političkom vrhu krajine. Nakon promocije u Mirkovcima, Martić će govoriti i u Vukovaru i Iloku.